rendah. Alright. Let's go. Kita melawat tempat yang ada hujan. Aduh, mana hujan, tiada hujan nih. Hari ini patut ada hujan. Oh, ada hujan ya? Mana hujan nih? Oi, mana hujan tiada? Hujan. Buatlah. Saya datang sini mau record hujan ni. Satu saja tempat di Miri ada hujan. The only place in Miri ada hujan. Buat hujan, saya mau ambil gambar. Hujan turun, mau turun hujan. The only place in Miri ada hujan. Ini masuk YouTube ini. Boleh on hujan tu kan? Yang saja kita mau campur. Boleh campur. Special. 360 degree. Tiga. Santan semua. Ya, santan. Ya, edisi lah santan. Sehujan sampai. See. Jadi, the only place in Miri got rain. The only place in Miri got rain, no? After three weeks. Purposely come here to take this picture. The only place in Miri got rain. After 3 weeks. Store 10. Oke, kalau mau rasa hujan datang ke Store 10. Ini saja tempat di Miri ada hujan. Kalau mau rasa hujan datang ke Store 10.